Ya, pengen itu yuk. Sekarang nak kayak kita itu. Oh ya wih, mau kembali lebih karo mas. Oh, ya saya lanjut ke. Saya pengen ngegas. Gas? Iya. Apa mas? Ya ngegas motor. Oh, gas motor. Tuh. Bos, bos. Apa? Sandi tato. Wah, ini tatuan dah. Iya. Dosa. Tatuan bucu. Belikan sih kok tanda I love Mimi. Oh ya bagus. Iya. Karena sayang wong tua boy. Sayang pisan, bos. Oh ya bagus. Mungkin nato dengan di gini. Leret. Pleret. Oh, parakan bos. Jangan doa bos. Tinta lundur lagi nih. Boy aja, boy. Masih anyar tuh. Masih anyar. Delengnya masih telas boy. Lamun disunggul kok kena metu, boy. Sering. Kodon. Ya beli serem yuk. Ya serem. Oh. Mas tulisannya I love Mimi. Ko. Biasa banget. Aja. Ser bos. Lawan nih. Ya beli bos. Aduh, kang tenang. Jago enak bos. Ngomong-ngomong ge. Sepi nemen gini. Angga mangsa liwat. Sabar dikit, bos. Dalat mana ngana mangsa ki pasti ki. Ah, buru-buru sungan digurus. Mangsa. Wah, Ya boleh. bener kah? Mandra. Wah, dud mandra. Apa? Mirip tapi ya. Iya mirip. Lanang siji, wadon siji. Lanang urusannya ente, bos. Wah, ngapa jadi racing Aduh, kek bosnya stres ki. Ser bos. Pijet. Kita nih kantor. Karongan tadi mangsa. Ya, mantap. Mana? Bos, bos. Asal. Hiro si gila nonjok. Apaan mendek ki? Wih, Hiro kayak wartawan. Segala nakoni arep mendi. Salah tuh, bos. Salah, langsung bisikat. Apa? Bego odol, bos. Tuh disikat kuan. Maksudnya disikat harta benda Boleh. Pilih harta tan nyawa. Galak naman ang. Ini biasa. Kita beli udah kita begal ke. Begal dah. Apa di mana? Aja. Apa-apaan mang? Ngali. Tunggu motornya. Tunggu motornya kakek. Ini Langsung geledah bae boy. Langsung ledet ta, bos. apa ngeledak? Bawa duit kan. Laka ang. Aduh. Ayo coba Beneran. Ledak. Ih. Tisu ang. Tisu. Persiapan. Sana apa ya enggak tisu. HP. Pe. Langkah gue aja. Kayak Wah, apa dong petakan. aja main-main. HP, Duit. dompet. HP. Jangan mono ang. Aduh. Melas kok. Wah, dicek disit ki. Wah, lumayan ki. Besok duitnya akan bener boy. Hasil, bos. Oleh lumayan. HP, Makasih, Ang. oleh duit. Woi. Mudun. Awas. Jangan Mudun. kita. Raja lawan. Jotos banget mereka ki. Numpak, bos. Mas, yang sabar, bokat itu rezeki ya. Itu no. Masalahnya kak, balik ke hidupnya. HP laka, duit laka, terus kak, ya motornya laka. Harus mas balik dewakan baya. No kebalik karo mamang begal. Ya, Aja sih no. ya. Mamang begal. Melu dah. Ayo gagian. Wah, dasar betina. Tiba ketiban Anda. Bagela.